Goran Bare Majke, teške boje. 8 je sati i 40 minuta, slušate HR2. Kratki film Change to Spare u režiji produkciji Bobija Boška Grubića na natječaju Producers Guild of America, američke udruge filmskih i televizijskih producenata, izabran je u 10 najboljih kratkih filmova u konkurenciji od 4000 pristiglih radova. Boško Grubić rođen je u Sisku, živi u LA-u, ali ga je HR2 pronašao kako bi mu čestitali. Hvala. Bobi, reci nam par riječi, kakvo je to natjecanje bilo, koji su filmovi bili u konkurenciji, odnosno kakva tematika se tražila i koji su bili zadani elementi? Ovo je festival koji se održava u povodu smrti Deborah Hill, to je jedna poznata američka producentica. I većina stvari koje su zadane u filmovima su vezane na njene filmove. Znači, uzimaju se tematika jednog filma i onda se iz tog filma izvede, recimo, čaša, šešir, lutka. Pa se kaže da se mora napisati scenario u svojih 2-3 sata vezano na ta 3-4 elementa. I onda, vezano na to, ima se, još dođe do toga, da se mora odlučiti da li će to biti drama, da li će to biti komedija ili da li će to biti nešto između, jel? Znači, ima dosta tih malih elementa koji su bitni, ali stvar je tome da je sve traje 52 sata. Znači, kad ti oni daju zeleno svjetlo i daju ti tematiku i daju ti zadatak, imaš 52 sata da napišeš scenarij, snimiš, montiraš i priložiš ga nazad na festival. Tvoj film naziva je Change to Spare, to je urbana bajkovita priča o beskućniku koji je dobio novu priliku za život. Gdje si snimao film, kako ste radili, koga si sve angažirao? Pa bilo je interesantno snimati film samim tim što je 52 sata i ne mogu se dobiti sve dozvole. Film mora biti urban, znači moraju biti u gradu, to je bio jedan od elemenata jednog filma, tako da moralo se sve snimati, znači gorila s film. To je staviti se da te neće negdje uloviti policija i tražiti dozvolu za snimanje. Tako da je to bilo vrlo interesantno, jer smo snimali cijeli film u samom centru LA-a baš. A pošto se radi o beskućnicima, moralo je biti autentično, jel? Tako da smo bili na cesti punih 8 sati i uspjeli smo se dobro sakriti i snimiti to sve. Sama postava, bilo je 9 glumaca i film se već sad može, to sam danas saznao, može se vidjeti na PGA, Producers Guild of America web sajtu, jer su postavili svih 10 najboljih koji su izabrali. Reci nam par riječi o problemu ljudi koji nemaju dom, koji su na ulicama, koji žive, o beskućnicima par riječi. Je li to veliki problem u LA-u konkretno? Ja mislim da je to problem čovječanstva uopće. Da, problem je u Americi, ali ova kriza jednostavno je puno ljudi bacila na cestu, tako da dosta ljudi, i meni je to drago, suosjeća s tim ljudima i pokušavaju im pomoći. Mi smo preko ovog filma isto tako pokušali pokazati jednu interesantnu, intrigantnu stranu bajkovite priče u kojoj taj jedan beskućnik u biti dobiva drugu šansu u životu i kroz tu malu čaroliju vrati mu normalan život, jel? Ali nećemo se odati što je u filmu, tako da pogledati na internetu. Kratak je skroz, znači 5 minuta, to su sve 5 minutni filmovi, jer to isto bio jedan od zadanih kriterija. In a World. Drugi program. Prvi program.